Vice President keseng New Trap Youth Council uba Danbok Harlingdo uloong balada ki pulit kinwan kem hakano kano kesngi ngamting ngamsir mar silang kekejat kadon lepas patok bat silang kekejat kadon bat kejat benrew yakane uba Danbok lapan pau siklat pathai kubor hadin beki pulit la register case yekinong elam jok keseng ban kenoru bakaseng lapan ken yaka ain kane kejing register case ki pulit kade halor kejing let kendang bat penpra keseng yeking jugi poiwir pesa be an lum survey ban long kum kinong yalam ni hab ban mat isibun kejing tenju kejing henre ban keri bat kejat benre ni kloy wat ban syong hapatok balada ki pulit ki pengat mukot duma katno teliru ngimlele henre kimde ban register case baki de kinong di drop ni kinong bat bor ong u vice president Nufi. Nasyuk ban ongum ne. Ban long noi lam sung balang ngala jukuran ngim su kedit ngim su per ye jiban hap section ban hap cases ngahi ngakrang syai ba silang ngakjan supai ba silang na perkri apa patok kabli kisi ban ko nginga kila buat ki cases kli iri ki potli ngalong welcome untuk mentamene ban pengat susu ki case nga hari tangawe wat nom pengat case drop singa wat nom pengat yang ka case keba ngale kanu wa thombore kende kena here ngadon kaji kono duk mentamne ban pedikna ba cak benrew jungi kan chongsuk ngai ngan yale nam ta cak benrew ngamper lada kem yang amanta tapi kem lasan sisiro ngan lek hayeng hakatika yeng mai kha ko maju manor ngaladep ngaladep mat kaji sadak simat ngaladep tip hangno don kanu sngi aido hakastiyo ngaladep tip kita balong noi lam subalang don kam ban mat ye kita jing tenju bat nganom super hero kum usenrang ubah kha kun senang kami ban yale ban pendikina bakajai benrew kajongi kanom sya yuran kanom sya thombor kita gide ki illegal settler ki ohingi no pen khanyan tamo maki bre gide ki pen khanyi yo ngi be an la de hang ni bo ong we rong ba ki pi be an kita gi be at yo Sum kim ni raj phiu pen male indal di ban ye mai ti ni bukan dia kan on ram ke jing ke mesis baklawa ba bro tentang sim ka ajak tadi semburam super Hakji kisah hila datran ka responsibility hadin bagi landai agent inspection kalau dari government here ba government kamle yai hang ni kan mi ka ketin ka bansi ka thom sang lada jin government ka shim initiative ini kam jin nado let's say within a day or two hadin jatu ka joint inspection kila dai ban event ini ke tika jingkeli ka ba he menangala balai ba ya ukhasi khara tang sibit por la ban kem ka jingjang te po elephant fall hang to mo la lek ban ra ta ka GCB kinong yew nong hat ki ba syong di madan mencuak kendang ka municipal lah kem yikiro ki babu te kiai baret leni jingde baret tip yeki bre bode ki bal ngila tip syai dai kala kran syai wat nak liang jongka cantonment ru bagi diki illegal settler te balai ka government kadang ai lat yeki bakinang syong sa antai haji syai ki por kila lipai dan pelajar kita lipai Assam, amma mostly pelajar kita di Assam. Kita ngi enjoy tiga kenika tebot mah mana kenika dalam MP election. Kita tebot cete. Tinggi yo jingtip lagi tinggi sini. Kita wan pai biang bar kita di drugs dealer. Namar ko pitep bi kalau sorbe mdai tang bak syok kita ile ki setelah hari ki syong kiro ki break balik kaim sini oleh project program. Ki bade drugs to. Ki balik iki kam nuti ro kita. Ting naliang jong ngi bab don shalan dat namar philipan suthu ngang laju kerenteng nakpor support na jukran baka salary jong we government saban sibanai bar ka jingyo na drugs dealer tang daki kenta phia din la kowar ar sien lai sien itu salary te nga imat yo don kajing du nong jong no kalau penlong yingi ban penduk mensim ya kena kajing kun drugs jong kajing kun thama persa drugs jong HWC ki balada ke HWC ka kun persa drugs tiang iman
yuk bagi tu ki dealers dan ki supplier kim man ai shu ya kita ke black money sia ka pocket ke jongki rawan ni wa ngam tip ngilong balak saya ngi ong we are most welcome nam tak ki breu ki bo ong bangila lebe ai namar ko mo ong hi baneda jai ban reu dan ban kun da rib jab reu dal jing tim jing sme kam sim machin rang kam ju tieng kam ju khau en kata kadika kabang kwa ban kuran nak wasai syak porthai bar ngangi scam balada pi wan penthot ngi long kum nganga ong ka chui si long kum ungap utre la ka jong ka jing to man la ka Singapore bat hap ngi pen kelai gitu ka rongap hapo ungap upen uwan rai ko ungap ka long ga dawai ya ka cai ban reu tian rela pi penthot ungap pe yau kun tha